ILP is 2019 9 December da Manipur da thana ki baneba ILP ga tak tane ina Robin Hood lai gidri se adu bu kasuna ta irang ni kanu ihong ni haiga doribra Manipur ki praja la kuntra na horok ki ihong du kasuna ta ihong ina puthupi bu yam la leba December 9 2019 da Manipur da ILP chalan khrbagit matam ji chief minister se kana na hojju or chief minister in biren prime minister kana na Narendra Modi home minister kana na Amit Shah ILP chana bagi kanglom adagi magi minimum kano yam lai bani mado namdana chana lai base BJP lengang ne yellow mi kaning bagi ne ba en biren sing lengang ne honorable chief minister aduna ILP gi hoksi yamna kaisule tab yo ino urta ragadi tamu jala no yarong ni ILP hogda adu ai di kaino khangdre ILP is one of the key demand for the whole state of Manipur ne aduna duma thamjage aduga ngasai gi chief minister je sole khole hari ja chief minister na sole se kamaina sonno hai kan ne akhoi na sen inthu na hona bana ne ba okay nasi gi discussion la misal ILP do misal ne ba nasi gi misal ji ka nasi gi discussion ji main karo oiriba kare protagonist hai tare ne maru oiba ohelei ba nufa se misal ji ka kana ngasai de yaning de choi hai du kari no ai yaning de na kana ni yaning hai akhoi gi president oiram bai tare Ramnath Kovind akhoi gi program amagi matung ina kauba di gun to pen hai tare maru da yawba misak amani kaina panbi bato yam laibak thibani maram di gun to pen duna pen to gun da lak bai tare yes hat ka dabani escalate to dabani irang se continue to honing bagi ithinama mana pi baje it is very unfortunate and sigumba miyoi sidi ta sengna anti national oiba anti state oiba anti social oiba mi muni hai batare mark se aina sum ningsing jabada ai impact tv da no ma ga discussion to giba lei adu da suma na ngang thorok pa wahi singsi poppy ji thagadabani haibagi keno ma haitare waron drugs yaning daba adigi poppy ji yanthakadabani haibagi yaning daba du misak amane aduna mahak si aina sum tajabada habet aigi kano isal na su panbire founder director of Inside Notice ni majiko masana masabu Seb Stein founder director ni haijaba haitare mogi sigi Inside Notice thibada pak phangdabani aduga mana interview da haiki channel si YouTube channel je nampi media jampilan haibo armani ko sigi channel sini mai khoi gi loan dani madu translate toropani tongan ba national news channel sing na madu gi portu phajana iri tongan ba channel sing da magi ba headline semi hai tare sida any tv ne sem if there was no violence means violence in lairam dragadi mai khoi gi demand je bhangroi ga haina khan bai tare adu ba taragadi makhoi se ta seng namak handaki irang asibu thogan ba mioi ni haibada laloi dabani sengna makhoi ji irang thon bani adana mana sida pan bada yamna taba nungai taba henjin ba wahi adigi mi amatani yaroi da bai tare man sida mapale the separate administration movement has reduced now sai kanona sublana thami bido ekona pale ami do shanti khara lai hai je ma sa jo accept tawri ne housing manipur gi irang je khara nemdare hai ba ji ma khange ba housing mana hai ri se kari no nemtha da do mani mana hai ri we will not get this chance anymore sigum kudong sa ba je mo na fangaroi and such an opportunity will not come again we should use this moment to create an even more chaotic situation so that everyone who sees us will say we never live together, we can never live together. I say handaki thokli ba yamna laibak thiba ekoi gi kaisu khangjadriba tha taruk ki angang hatpa nupi ahumbu yamna phajadaba mi hatpi ba angang ahum gi thawai laukiba sigumba group hai tare ta sengna hai tare di makhoi jine mai koina ta sengna mai khoi je manipuri mo oiramoi hai rise aina sum khanjabada hariba misal asisu chai nifu ke donung su suramoi adum around 40 my maximum oirabada ko 40 45 hairasi marks is 1961 December 31 aikoi gi Manipur government thamjariba base year hai tare ne matung da changpo mi oi gedori bane ko aduna sigumba mi gi yamna irresponsible oi statement ama ngasi press media da thorak pasi yamna laibak thibani aduna ikoi yam strongly condemn tawi aduga mana sidaga ngang ni ba palli ba wai wata yam yaw hai tare after the Manipur violence the armed group have come together yes ko sigumba wahi singje mai khoi gi khulai paiba singje ama toina punchile handaki irang sina marum oiraga ga hairi se irang haun musu ma khoi ni misam mat pasu ma khoi ne ba who they are the cookie illegal immigrants, they are the cookie narco terrorists neba sida kanu amagi moi NGO amagi ma founder director ni haibagi wani man ngangthuri bo wa sida ta sengna mak directly adum ta sengna ikoi gi anti social oiba wai sinara ba adum anti national oiba mini aduna siguma mi sigi port sai di sarkar na su yam thuna magi matta action lokalakani haibagi thajaba lai aduna aduga yamna nungai tabase kanu ni surbala ikoi na khangga do base
Honorable Chief Minister ne he haiba santi je lakna bo hotna rak pakanda santi thugai ba pam ba khara leiri ba Manipur santi su pam da ba magi oiba kari haitare masa masa gi group ki natraga community du gi tongan ba demand leijaram ba yai natraga mai koi apik bo wakhalona ra khangde handakti yamna laibak thibasi kaino hai kanda Manipur government ni yamna kanna honna dana tongan ba kuki gi different small community khara lei asida wari sana dana aidi aina sum khanje bada thadau ju wari sana gi ba male mar ju sana gi ba male yamna kanna honna dana santi ji Manipur da leire kaina khoi gi Manipur da leire ba tongan ba community gi leaders sing una laga wari sana ga Manipur da santi laina ani rak lauk thok ko hauro bani arui ba hum subal lauk thom dai sidane kana gu ma खुद सब लगा इनसे लगा हम वहाँ इरांग थोड़ा लगा ngasi jiri gi yamna laibak thiba thongdo ka tholi ise aduna Manipur gi irang se sigumba yamna anti national oiba yamna irresponsible oiba mama laibak masak khangdaba hai tare ta sengna mak Manipur da leiraga Manipur gi wangang daba Manipur da leiraga Myanmar gi wangang ba Manipur da leiraga Myanmar da horopani na mai koi di Myanmar gi wakhalun chen ba adugumba kuki ge adugumba mahak se illegal immigrant amani haiba senga se aina kudong chaba si logzaraga notice window da thamjari madudi Misao Hezang is not a Manipuri, he is a real illegal cookie immigrant. I was saying, Nasi Manipuri, Prasasina Kambi Odana, a single million and Langus, they could Tazabumsi, Martin Land Palmamini, Magna Palmable Land say, Manipur, Equina, Amato in a Lepakanda, High of Magna Palmsari, Mangala, and Mampona Haloy, Mampona Haloy had the city economic and a Kami, BJP Gistanium clear oil, Honorable Chief Minister, and Biren Gistanium clear oil, Manipuraki drug mutapa, Manipuraki poppy. Ya thai basi roina mangan ba adagi umang kan ba Manipur dagi aduga mamito khandok pa aduga yellow missing kan ba aseng ba Manipuri gi oiba Manipur ma sagat pa roina na ma panlam dagi sangsil le ba misak singa se he na sangsil lakta na magi damakta free movement regime scrap taw kre makha tarak da border fencing ho kre aduna sigo mayam masina takpadi asigo miyo singi mayokta ikoi BJP ki sarkar leiri Honorable Chief Minister and Biren leiri mahak ase suksoi chodana ain gena matik chaba dandi pibam thoi amade birakne ha base thajabalai aduna aide tasena ma haira kanda moi gumbaki wada tongan Manipur da leiriba political party amatana masida thajabiganu amadi tongan civil society organization na yam kana react tofam thoi asigum misak asigi yamna irresponsible oiba statement si masita sengna surbala ngasi pawdadi thusi thoki bizu numini ni mu pharam do male hosi paw no one say anything against him sini am laibak thiris Manipur gi civil society oibe yai natraga top mera paibi oibe kari gomba siguma Manipur kaibe ya ba hairak pa mi sing sigi mayok to wangang bang nam dabagi thongna ma leitaba se tasengna mai koi pun haimin nasi maga se Manipuri na ta ba se aina ngasi haijari basini Manipuri oirama ba Manipur da popo oirama ba do tare siguma wai sin roiba mama laibak nungsi da ba petrol na te ba moi tasengna mama laibak yon thoke khanba Manipur yon thoke khanba mimang thongna Manipur se macet tan ba pamba du gumba yamna lebang basata da ba tasengna mak haira kan da mahak sidi ai tasengna iji maje di narco terrorist ki group ta yaur misak amani ha basa ngasi house sumaina kano da thamjage ngasi discussion sida aduna last part ta in first round da hining base ai koi min insin ba yagum si matang sida sakti pambi ganu matang sida mantri jo oining hepa oining ba kharana engine na ba adu to bagi thabak leiraga su thadok piu matang sida sarkar inthu na hona biganu Manipur gi sarkar hojik paliba sarkar si leitaba taragadi asiguma international oiba mi se asuki matik masing yamakani aru akoi gi tungi laiba future generation je mangkhina ma masak amani aduna akoi pudumak maga se international ne habes akoi kudimuni yapam to habes tam okay thank you so much Suresh yamna akoi kano to thambide actually he is not a Manipuri, he cannot be called a Manipuri habeduni maram di kain hakan taseng na kogi magi interview the pi basi magi dialect pi bane basi kogi national media mayam na report toroga phonge basi akoi translate toroga habetara hobodagi na loiba phawba akoi social service sector da laidiba misakam oina haitare barol sing man thami ba barol sing si huji kuji thoiba irang de mai chusin ba habetare macet tana ba kogi amam to nei na bada adugumba kogi kanu wafam mayam ama koi puthoi habetare masi pukhacare ke ai matang kanu tong lakjage aduga khoigi tasengna mana masana haijari ba wafam sina huzik Manipur de irang nem thare e besi ma masana accept tawre haiba wafam sin da sura jam patan thambi ki aduga at the same time huzik akoi yam laibak thi besi kari damakta it's been 2 days haiba 2-3 days lai besi pawba kanamta na respond taw da ba mas react taw da besi amani aduga sigum basida akoi yade na lai maybe civil service organization kanu me am lai di besi so sing akoi me yam react taw gadam ne dubu BJP lenga
लेरिबा अखोगी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गी अखोगी लैंगाक्सनदी तसेंगनमगे सुंगसुन एक्शन लौखलकन हाइबे थाजबदु लै कैदौनुंगदसु माना अखोगी थुगाइनब सुमाइ लाइबसे हाइबे तारे मसिदा चपचाप एक्शन लौखलकन हाइबे थाजबदु लैबसे थंबीरी तम लाकेनि सुब राउंड गिसे लेबाक काइबे याबगी हाइबे तारे असिदैदे मई हाइजिनबा कनो अखोगी मईदा कनो गी हाइजिनबगी वाफम गाक्तनि अखोगी हेंजाम मिसाव थमे वफम से मैम लेरे अखोगी यामना कनो तौब हाइबा टाइम याम फोंगना हाइबा तारे अखोगी लेरि बाय फैक्शन इंसर्जेंट फैक्शन थिंग जहां तोंगा तोंगा डिमांड तालागा माइ माइगी लंबी दस माइन चलमबदु हुजिक्ति सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइबजना मखोगी अमदोइबा अपुनबा कनो ओइराकांदा गोल ओइराकांदा मो एस्पिरेशन से चपमानराकांदा पुंजिले हाइबा वफम का हाइने एजिप करिगुंबा मोइदे कनो म सागलकपगी हाइबा तारे सिन मरम ओइराकांदा यूनिटी अखोगी सागलकपै पोट अमसु याम पल्ली दुगा कनो दा जुमथंगरिबा अखोगी म्यांमार दा लेरिबा चिन सिंह अदुगा मिजोराम दा लेरिबा सिंह हाइबा तारे तोंगा तोंगा लेरिबा सिंह सी पुंजिनिंगबगी यामना स्ट्रांग कनो दसु सिदा फोंदो हाइबा तारे माइ स्टेटमेंट से याव एनीवे आई कनो दा मुदा सुरेस लाक्सनिंग सिदा सुरेस को जा शांतनु सु थंग तसेंगना पुमनमक्सिगी मरुदी सरकार सी मतिक चाबा लुचिंगबसे लेतबदगी थोलकपने अदुगा अखोगी मोदी ngasi फावबो लाक्ट्री डबल इंजन फजना मथौ तौद्रे तसेंग हारकांदा डबल इंजन सरकार से डबल स्टैंडर्ड ओइरे सिमा पोट मैम हम लेद हाइबे तारे मसी फजना मथौ तौदबदैने पुनमकी मरुदी सिदगी लाकबने सुमाइना वागांगा इबा इरांग थोगलेइबा मयाम से हाइबे तारे मथौ निंथिना तौदबा मतिक चादबा ngasi फावबो पेनिंगाइ ओइदबा सि मयाम से थोगलकपने हाइ कमाइन थंबिनिगे ai thamjage sobla hojiki da aina haining base mapu pandaba huina khomse hui gi mapu thibe yaroi sorok da dog street dog ai tare oi mayam am leibane khongba chikpa mingon ko adugi mapu thiba pang chamane kadai dagi no manipuri nataba mi man hairakpado aduni yaning da phongdo isi misau jina manipuri oram taragadi mapu do kanano magi kari huina chega ngasai ka kana haigi bado huina chede huibu thibado लंबी लेब हुई मपू लेतब हुई चिकपदी हुईबू थीयारोब अदुमाइन तौदना मसागी मणिपुर मचा ओइदबा मणिपुर सिदा स्टेट दो ओइना लाकपा माना हुईना खोंगबदा अखोइगी सरकार ताइनबा यारोय That's why I said at the beginning that he is an illegal cookie immigrants. We are not responsible for them. Kanana hui ngau sing pusilakpano kari gidamukta border fencing toromdabano kari gidamukta FMR chanaramano aduna hui ngau mayam du pusilaga manipur da khongmani madu khongbagi damakta makoina manipur da mai chan bagi damakta honorable chief minister responsible oigadabani sakana oigadabani habri da iya janing de aseng mani masi angau bo hui gidi huibu leitabani aduna sorok ta chatpa hui na khongbadi huibu leiroi aduna mayum da leiba hui na chikpadadi huibu thiba yai adubo manipuri oiba amatana manipuri gi mayuk da wangang oiba manipuri oidaba singna ngang bane ba manipuri oiragabu surbala na wangang da manipuri mayuk ta मणिपुर थुगाइसे हाइगद्राबा तमो जलाना हाइगद्रो कासांतना हाइगद्रो हाइरोय मणिपुरी ओइदबदुना हाइबनेबा ओइदबा मागी असोइबदुगी दमक्ता सरकारना रिस्पांसिबिलिटी लौगदबने हाइरगदि मदु याजनिंग दे अदुमा नंबर 1 नंबर 2 ngasi honorable chief minister na yamna thamoi seng wafam ama ngasi chadong da pangthok thorma man da thamme madu da mahana thamsi demographic imbalance leire haibase khangna khangsin na da miyoi kharana manipur gi irang se hena lakna ba maram ama sagatlalle ai khoi jati se man khigdar ba izati ni madu kanna ba gi damakta bjp gi lengak na hona jabani masida bjp da kari gi damakta no khoi bjp sarkar fatte haribase masi manung am na ta yawre demographic imbalance ohen mada kari da na ohelak pano haibase ai khoi khuding na khangna ro wafam ne aduga sigomba wafam mayam asida ngasi thamoi sing honorable chief minister haijari se ai khoi yel homi jati kanjage haiba dunga political party amane ba Myanmar da base tawba Myanmar macha amaga su tongmi bese kanano congress oramgani na Myanmar da leba mi amaga karigino su toromano habise hoje kuno wang hanguragadi bom langjili karigino hanagi sarkar tainani to haigani aran bududi lale haibani accept tawbam thoktabra mi amagi statement oiba yai adubu chai ba mai da gi haiba statement oiba taragadi madu yaning de haina ngasi tamo jalana thamoi sengna haiba dumaina manipur gi civil society singju haipam thoktabra karigi damakta pungni funi pan humdani toy tumina leiribanu haijabani pendaba phongdok sabani BJP di pendaba haiba yadabra sigoma manipur mai chakna ba wangangi ba mi si gi mayok ta ikhoina karigi damakta kigadurubano haibani madu kidana thengnai bese BJP gi lengak neba manipur gi chief minister N Biren neba ma phasu phagani dali ju phangani aduna ikhoina yenggadawse reality da tawbi aba fact and figure sing kanana kaidawrami manipur na si chai ba mai sibu
खंचाक चागलक्प्रा कदाइदगी हौरगा चूरगा लाप मैनो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइबसी करम मतमदा डिमांड तौकी कुकी सिंगना 2005 and 8 मैको इशू एग्रीमेंट याउखिबनी मधु कनाना चना लमनो कांग्रेस की मतमदा चना लमना तबरा मधुदगी विड्रॉ तौरिबसी बीजेपी के लेंगांग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन के लेंगांग नि कैबिनेट डिसीजन लौरबे असेंबली दा अखोइदी विड्रॉ तौरेना ट्राइपार्टाइट टोकतगी ऑलरेडी हाइख्रबनी अदुना सिगुम्बा मणिपुर मई चांग मरम पिसिलंब मई चुसिलंब सिंग अदुसु अखोइना कानबा यादबा हाइदबा यादबा खरा लाई हुनजब नते पॉलिटिकल पार्टी नते काका सरत का सांतदा इन हाइबे यारो सु याविना तमो जलांदा हाइबे यारो सु gi matamda mako yawgi de sign tawna ba yawi ba mi singu da ne ngasi haijari bese aduna sigumba lai adu ngasai kaka na ma panbi ba khoigi ima gi maira gi convener oiram dong mali che do sujata pha ba se surgala aina sum khan bada atai di pha da na ma pha ri je kainom le dong male central agency jina mai matang na kai gum ma khangam dong male house arrest tawri je atai jam da taw de da na chakhi mayam do ka san tawi chalui taw de kai no कांग्रेस के लीडर में हम चली कनाम तौदे कनो मा खतंग करी तौरी बनो हाबसे वहंग नम ओयबा अदुन मदुगी मरम मम लैरबरा सेंट्रल एजेंसी सिन खंग करी गुम मम लैरबरा हाबसे एको नेमपम थौत्रा खोसिगी मतंग के दासुरे से कोगी इमा सुजातान हाइबा तारे मागी माना सेंदोकपददी हाइबा तारे मीडिया दा पोंगपददी कोगी अखोई फिथोंगदना हाइबा तारे हम प्रोटेस्ट तौगने हाइबगी चिंगनेबा लैबदगी मार्क्से अखोई फाजन हाइबा फॉर्म सिमा लै दासुरे की मोटरी सिना तबा कोगी बिहाइंड द सीन दा कईगुम एजेंडा अमा लैरमगने हाइबा पोसे लैरम बा याय हाइबनी को लैरमगने हारगदी होरे मणिपुर मेरा पाबी मैम लागा युम मै थाबसु याय बट मरान लैतबा मी अमदि फादे हाइबनी द कांग्रेस के लीडर मैम चली स्लोगन लाउ नो वन अरेस्टेड को नत्रा चटखिबा मैम मणिपुर मैम चलीदना हंदकी इंडिया ब्लॉक की मतंगदुदा फादे हाइबनीदा मा खक्तंग अतमनना फारे इसी नत्रग हाउस अरेस्ट तौरिसे मरम मम लैरमगदबा माली अखोइना ग खंगबा सेंट्रल एजेंसी नग खंगबा लैरबरा हाइना क्वेश्चन मार्क तौजबनी सरबला लान चटकिनी को सीमा अरगी सरबला मखा तारपदा इन हाइजनिंग बसा अखोइ कलेक्टिव मूवमेंट अम चंगे अदुगा कलेक्टिव मूवमेंट अम तोरमदाइसिदा अखोइ पुन अम तोइना चलमदाइसिदा या मरु ओरिसे करिनो मणिपुर की प्रॉब्लम थोइसे कदाइदगी होरपनो हाइबसे सी खमिनबम चंगे मई चाकपगी मरमदु खंगगदी मई मुठप लाइगनेबा मईगी होरपमदु खंगगदी सिगी होरपम जिनेबा ngasi अखोइना थैरग नैनरिसे नंबर 1 डेमोग्राफिक इनबैलेंस ओरिसे करिगिनो पोपी मैम थाजिलमगिनिना मिठो मैम संचिल लपैनै नत्रो बॉर्डर तो फजना फेंसिंग तोरमगदी चंगोइना एफएमआर दो स्क्रिप्ट तोरमगदी पास आउट जो सब तो चंगिन यारमबदु मदुगी पोतु लेहलमद्रगदी कमाइन चंचिलकनी इसिंग चावरगदी पन थिंगगदी इसिंग चावदु खरा फगनी पंदु सुवा वावद्रगदी इसिंग दम चावरक पताबनेबा अदु माइन तौदना बॉर्डर फेंसिंग जो लेरमद्रा एफएमआर जो लेरमे अदुना कदौरे मिटोप से चंग मिको चंगम बने मदुगुम सिंगदुग लाकपदना ngasi je manipur demographic imbalance ma adugum misaktuने masi gi misawari se manipur da mekhu sangsilak laga manipur thugai na separate administration talak paneba sigum mi singsina हाइबा वही से आईदी ngasi हाइबा सिनेबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हाइबा नेबा मखोइ से कुकी इलीगल इमिग्रेंट्स एंड दे आर द कुकी नार्को टेररिस्ट कना कना 1961 डिसेंबर 31 की मतुंग द चंगप मणिपुर चंगप मिटोक माक्तनेबा मखोइ से नेबा खंदोगा इखोइना मखोइ से डिपोर्ट तौरगा मणिपुर द येलो मिसिंग ओइबा यामना तिंजन काइजंदबा ड्रग फ्री स्टेट ओइबा पॉपी लेतबा येलो मिसिंग तगी ओइबा असेंग मणिपुर अमा थमनबगी पंदमदा होनरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदि बीजेपी की लेंगांगनेबा अदुना मैम मिट्टी पी तारकनी हयें अखोइ हरगले बेसा इशू सिंगा मेजॉरिटी दगी माइनॉरिटी तारक मिकुप्ता अखोइ कदाइ द चटकनी त्रिपुरा द त्रिपुरी सिंग मुखिबगुम मणिपुर सिंग मुखिब तारगदी अखोइ की जाति से लेरमी चही लिसिंग अनि की पुवारी लेरम मणिपुर की अदुगुम फजरब सक्तम दु कदाइ द चटखिगनी मदुगी वखलोन द नुंगांग बदुगी मतुंगिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नमिटोप खंदोक्सी ड्रग थिंगसी पॉपी यानसी बॉर्डर फेंसिंग तौसी एफएमआर स्क्रिप्ट तौसी हादुना लोनमक तौरिबसिने आईएलपी सना लेबनी एफएमआर स्क्रिप्ट तौरिबनी बॉर्डर फेंसिंग तौरिबनी कनाना नो हु हैज डन ऑल दिस थिंग्स बाय द बीजेपी गवर्नमेंट अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड बिरेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमदी ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने अदुना फैक्ट एंड फिगर द लोन नैनसी अदु यामना नुंगाइतबा मा ngasi टीवी की डिस्कशन की खुदों साब लौजरगा आई करिगुम अमदंग थमजगे यामना नुंगाइतबा वाफमनी ngरang nahan pangthokpa टीवी डिस्कशन खरदा कांग्रेस की लीडर खरना वाफम अम थमे मदुदी अदुगुंबा फेब्रुआरी थादन लोइखबा हौजिक फावसु एक्सटेंड तौरे हाइबगी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लैत्रबा कानसिदा लैत्रिङैसिदा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोइदबनी हाइबा वाफम से मसिगी पोसे याउद्रे हैना
कांग्रेस की स्पोक पर्सन खरना मीडिया पैनलिस्ट खरना टीवी डिस्कशन द थमक पदो चाइब मैसी द गी है बनी मधुकी वफम दमक मिसाव नंगरांग पल्ली सुबला सिदम मिसाव हाइबसे nearly 2 cookie militants group that have signed the controversial suspension of operation agreement which lapses in the year 2024 in month of February. One of the clauses in the SU agreement says Manipur's territorial integrity will not be touched. Sigi way se lokthokre na Congress na haibado Manipur sang na ba haibani aduna mishaw ga Congress ki spokesperson mai ga wahi manarak pase thamoi shoga nuaite. Okay. Dogo ma wahi chai ba mai ga gi hai ga ba wahi SU extend to laitri how's it for the government notification thok 3 aduma Manipur ki territorial integrity soil da mani habi ga wapam lokthok pa laite maram di notification laitri laitri ba por amada bab na sajalaga hajalaga chai ba mai sida praja gi emotion sing ado branding to na ba Congress na honare ba do madu to ka da bane. Okay. Yam nuaise ai oja sant dress koi singarang gi nupi lan gi numisida chief minister na tham ki borol me amam tham bi ha tare nupi lan ga mari leina na laibak si gi irang si ga mari leina na akoi taseng hara kan hujik me am lotion ba pami ba ngai raga lei bi irang si kudak ta tap hek ta para ga lotion ba yada ba si masi akoi gi yam na kara complex oi ba ha tare aduna irang si aduna maram oi bana tawbani du hujik koi center ga wori sanari adum lotion na ba kan hotnari ha ba mayam se koi gi thamme ha tare adu da lakchani mo hangsi du mayam so hangbaje irang si akoi gi tha se amani khaki irang di oidre akoi huji tha tara ni pan tram pana pung phara abani du da mayam da wahang se akoi gi masing thingam da wahang mayam thogle haiba tare horak pade action se akoi phajana paikhat hongdabana phajana control to hongdabana huji complex oire e hairiba laina se huji henjila ibra aduga lotion bangam da bisi kari gi no masi akoi masi gi lotion ba plan haigadra akoi road map hairoi hairaga suna taga strategy ma leitabagira haibina chingba dagi akoi gi kari damakta center laingak sina government of India na huji lofom tokpa akoi gi daita si lowdabano haibagi BJP gi ruling ga hai ruling gi akoi gi minister singa unabagi pot su haiba tare ani humla ara chal unai khone habisu am confusing oiba mek singa bi pot स्वाइद लेरे है बतारे सिदि कमायना वहन थोपिबे कमाय येंबे इ पिजेगे हजिकि तदम थमजरके सरबला लास्ट राउंड जो ओइबनेना कनो तवे हजिकि जे का शांतना बोन जे खरा काउजिल लकरा इंगोन दागा बोन जे खरा काउथोरक पम चंगे हजिकि जे नंबर 1 येलोमी कंजे हारिबा चीफ मिनिस्टर सिबु इंक्लूसिव ओइद्रगदि कुकी गा डिमांड मानरिबा पॉलिटिकल पार्टी दुन इंक्लूसिव ओइगद्राबा नंबर 1 येलोमी कंजे हारिबा मी जे कनानो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नेबा Sigi miji inclusive oide haji kamai hai no. He is a real leader for inclusive Manipur. Number 1. Sima clear tau jarage. Makha tar koda kakana mi ma pale nga sai gi damatik sa bada. Edi pandi palaning da bane. Delhi khongsan mana bar khang de adu gi da inchum yeng mu hapet mana rak tau ne. Dana phambadu ga amaduna Delhi chatpa ga mana rak tau adu gi ra pale je. Leader ha bisi karino. Society gi tau budune. Drug thing ba society gi tau ri ba mi. Popi anthali ba mi du di ma ke do gi asing leader wo ru dir ba. ILP pire go onemun chief minister wasing leader ni kamai hai no ba popi yanta chari ba mi onemun chief minister wasing leader na te kamai hai biri no ba karam dan leader no ba ikoi na sing leader ni hai durisi thika tor ba kamnu jira ba mantri oiraga MLA oiraga som da set se ba asing da chat na se ba masai ho jaba thado ga magi society dugi future generation gi Manipur gi yellow mi kanna buri namukta honari ba popi yanta le ba drug thingi ba border fencing tawna ba honari ba ILPP ba misek asi boy kuna sing leader nate inclusive leader nate hai taragadi madu ai taseng nam condemn tawsage madu ma makha tarak pada nasai digi naina basida kakana hairi do ma bodum oi yabra ka san da ju kuira CPM gi oi ri se kai su ka de dum oi biu kaka ju yam na vocal ba political leader amani tamo jalan ju yam na ha oi ri do oi be kai su kai de majority carries the bone of democracy da Honorable Chief Minister oirese majority oibagi ne natraga di kai deino saka thuwa pa Congress na kariba confuse kari vote lawudu assembly da lawrani thajadrena motion ta thangalaga tawrani ba aduna toksi somna chatna gumsi khangaba wani arega amana ngasai ka kana habido maidu chaidu hana muthachi habaje ka yam phajai adu jo aina haningi sa gas gi mai je pokhaira ba thangala yum chakra ba gas pokhai bang gas to mai men je mai di chun mut loi ba hoi thangna ba yum mo hau gi ba chak thok gi ba phi pharang loi kan ngam ni mung du gi gas to pokhai bang do for example laifut ta gi sing thorok pa kan da laifut to phundra ga di sing do chuk lai le poi me kano surbala
लिसिंग तो सखाई बगी कजिन कजिन चला फीन नम उबे यानी अम यानी लाइफुट तुदी थिंगदे यारोइबा कनानो लाइफुट से मणिपुर की रांग सिदा कुकी इलीगल इमिग्रेंट नेबा सी थिंग जाबे यानिंग रिसि करी गिनो बा टोप पॉलिटिकल पार्टी ना अखोई ये ओइबा मणिपुरी में सेमौरजि येलोमी सिंगी मा पालम दे चंगप सिंगी तांथोक्रजि आइबनेबा सिदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस ते योरकपनी सुरेश कांग्रेस ते योरकपनी सुरेश ने कांग्रेस ते तोगली इदुदी मणिपुर जे कंदुरी बजे कनानो खंगबगी तोगलकपा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने तोगली इदुना मणिपुर से लोइगदौरे मणिपुर से लोइदौरे सुजु मोइना तोक्सिलमे माइमार मचा मैम कोक्सिलगा अदुना याररो इन तोकपा सुरेश के कनोना बो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेन कना बो बीजेपी यावदगी मणिपुर से मई चान बने हाइगी दुरु बाबू का साथ ना हाइदु काना दे सोम चनगुमसे अदुना यामना पर्सनल ओइनजु हायन निंगदे आइना नुंगाइजदबजे अखोइना कांग्रेस तगी तोकबदा जोक यामना नुंगाइतबा लैरगदी पुनसिगिदी कांग्रेस दे अमुन चंगरोय सिमे याम क्लियर कट्टा मरमदि चंगोय मोगी माइंड से तो अखोइगा चानदेबा अदुनानी अदुना मणिपुर कनगदबा पॉलिटिकल पार्टी की ngangjabada यामना लानजु चनबिगनु ngarangju kari moi mi ama laktaine lao khongdana masida टीवी डिस्कशन दा का साथ जो अहम लेरबा अदुम सुरेश अइना खरा हालमगे मिराज नसी गई अनि ले अदुम हाइना बंगाक्तनेबा ngarang atop टीवी चैनल नमगी सत्पदुबो कीरे चेंग्रे कांग्रेस के मदु लाव ले मतन दांगाव बेदा बा कगा तमने दबो खोइ जो मनि लेरे दे किदंग किदंग हाना अदुगु ममा पुंची हान म थोरक पर कइनो खंगदे ज्ञान तादे अदुम अदुम चनगुम सी बीजेपी कांग्रेस हुनजे हाब नते नसी का जलाना थंबिबा आइगी तमो जलाना थंबिबा तमो शांतजु कगा शांतजु मनि नुक्सी मिसकने मणिपुर नुक्सीदे कोई हाइजरोय मणिपुर नुक्सीदे मिसावनेबा मिसावनि वादु यानिंदे हाइबने सुरेशना हाइरिजे पीजी दमरम ने इम्पोज तो पीआर हाइबदो पीजी दमरम ने मणिपुर से अहुम थोन थुवाय हाइबदो दु यानिंदे हाइबने बीजेपी ना हाइरिजे मचाइ गमैद गी हाइबनि मिसावना हाइजु सब मानेबा अदु मोय अनि कनबगी ताद मोयगिदो पर्सनल कमेन्ट हाइरगदि मदु कनबु चिंगेबा मिदो कन्नगुमसेबा मणिपुर थुवायना मंगांगागदि मदु लाले हाइजेबा पीजी दमरम नि मतक तंगसी बाउदा कांग्रेस ना करम लीड एक्शन लौखत करगे फेसबुक पोस्ट तगी नमाई ट्विटर पोस्ट तगी लौथोकिबदोरबा एक्शन हाइरिसे ही इज अ मेंबर ऑफ राज्य सभा सोम द चटने सेवा अदुना मणिपुर गी चाइब मैस द गी हाइब लीगल नत्रगा मैखोगी कोकी दगी ओइगेरा कांग्रेस दगी ओइगेरा थोरकपसिंग दो मदु यानिंग दे हाइबसे मणिपुर गी प्रजा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जन हाइबिरो बीजेपी कोई हाइरगा लेगनी अदु हाइजु हाइरी अदुना लोइसिलकपदा इ मतम सांगना लौजरबगे नसाई ककाना हाइखिबदुदा मोइजे इलीगल ओइरगदी करीगी मंत्री ओइलिबनो हाइबदो अखोइदो यारिबा मंत्री दो हाना कांग्रेस दो यारमबने आई जुम हाइजरके को मोइजे इलीगल ओइजे खंगदोकनबने बो जे कोइन तौरिसे 1961 बेस यार ओइबा 31 डिसेंबर मदुगी मतुंग लाकने इलीगल खंगगदे तांथोकरानी मदुगी स्टेट सुदों तोरमदेबा ममांगी सरकारना कनाना तौरपन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन बीजेपी लेंगाना तौरपनेबा सी तौइजे अखोइगी काननबने अखोइ येलोमी कन्नबगी दमक्तनेबा इंक्लूसिव मणिपुर inclusive indigenous Manipur aduna simai thamjage aduna ikoi pun amata oina isa isa gi political gi api po khalon thadok minaraga hai tare Manipur leiba Manipur gi praja khudem taina appeal tau janing basa ngasi Suresh Kumar na ngangjari basa Suresh Kumar oina ubiganu Manipur kanna bagi damakta ILP pusilakpa BJP gi Suresh ni haina ubiyu okay hai basa ai ngasi thamjage okay am lungai jai uja santa Suresh da I question macam tang pukajauge hujigi akoi gi uja santa ju thambi kibda akoi gi speaker na akoi gi mai gi kalik ni ko adu akoi one of the cabinet have legislators na mai gi da hairak pa kholak pa yaning da phongdor ka mayam lai adu akoi gi kari gi lathop ngam de kari gi thing bangam de post lai not only the speaker have tare akoi gi minister Khemchana adegi tongan na mayam na mot have tare and handa ka su recently nupilan gi da akoi gi Khemchana phongdo ki bisil loin order gi matang da akoi administration gi matang su dum phajana akoi gi ngang gi jai gi have tare se lakning ba se akoi gi with ruling party minister amana cherak pasi chief minister kayam akoi gi serious oina lofam to even minister fauna akoi gi sumain hairak pase haiba tare mai collection na adu respond to de adu kamai thambi tentang thambi da thamjage surbala wahang dudi yam sang ba phadana gyan tan ga dawne du yam ten na thamjage kakana nga sai do naraga leiriba misak amagi mapana naraga leirakanda magi mamana nara leirakanda thara yalakanda yam luba condition da leirakanda magi property gi mingdo ingon do onsil lo haiba leader drasing leader chuna nate masa aseng manate yam clear katai thamjage Manipur na thagdang ni kanda Manipur gi luching ma singe haiba mi sing do Manipur nungsi ba natte okay yam lungai jai